Mwonka mwananchi ale expect kule alingire ithandatu mtu ojo atemani na kalinga na MCA akamuri kile kile abatere kulia president atemani na ule onge na gitiki awiki na ndenda kuira mheshimiwa kalinga it is wrong gwekira antu baraba thuri na in a single blanket tukaponza bate kulitambio okay no nturira senator Kadhuri Murungi alingira undine jonto akoeja na good example ne Sunday. One of the activities ira chamwikitie no yesi mubira jo sponsored kama Shenan Foundation, of course jugo chethwa across the county, but agita nao plan yoyo ngwa kera tujethia mubira imbi ikenda mbita ground ne kuona mirandi ira county kulitangugiri ni enderete imurandi juri kujuri nture neji anto mbita ground ne tugwita guteka na metho, let me do something tangible mbone opportunity kwaria na anto baba mboli ngugiri ku county kulita, of which senator responsibility ya number 1 among others ikuthithia oversight no tumba kuthithia oversight uri nyomba ukomba kuthithia oversight ukiumba gwita around kenda rire inyase ngavana agetwa so game wore ndo tura kama Shenan Foundation ne kubuithia oversight. No, I am not saying that. I am saying nuntu senator wa Meru senator wa Meru ngugi awere anenkeri ni wananchi one of them ikuthithia oversight na ndikenda atika athiuruke nture ne tu emresiri athiuruka nture ne tu gwita gutega na metho achitira kairi akathithia kantu karaka gatumeta kiri mwananchi gwita kuigwa atiri mwananchi uyu ri imbia kuthithirwa county budget ira woni ja senator na senators bangi twatengerereja Meru ingugire kwiritirite mukari wa ntureji you know MUTEMBEI thine siasa mtu kumenete kana kwa mtu te timu eku kinyoka thithio ntubo bwega ate no mwonka buchwirwe kironda kendo na gukuria kiuria but I want to say bura kingo correct it is true kuri antu balingeri kura but bitangukire atwa panenkero mwananchi no to definitely we cannot agree na ndikuyo je kama mheshimiwa Kalinga akuingithia antu au that the budget ira kuja Meru county today we are talking about almost 14 billion yejiri mwananchi na kuona tangible results chiayo no to again nkira mheshimiwa Kalinga no to akwa mantu ja mibira Kadhuri atena option ingi other than gwita mbeca cia wejo gwa kurita aurithia mubira Meru county nuntu uria wengwa wina kigina kia Meru kibatere kuthwa giki kwa kiri mbewe mbithi iurithia mibira teu ina cha talent ingi gukurukira obichi gukurukira department ya youth ite kurita ngugi ukeja Meru county budget irete ingi antu babethi for those 2 years kawira mwangaza ethiri twali thirikari-ini gutigi ntu tangible kia youth kironekana kira kionekanire uniform ila twita jesi cha mipira kwa cheko chera tia gurirwe inkai na tuona chigita chikaeja no inya turene chikareke ngwe ekuru na ba ubonde ba tinanda ukona muntu tu nya muntu tije mubire imbi na kwengarira jesi. So I want to say vacuum irio na jeseneta atumba kukira arega kuona arega kwa fa solution. Fair enough. Now MUTEMBEI kambuge which uko ndo choke mheshimiwa Kalinga dendo tutariria turia Meru kinya uni mbelewa ni onto kawira mwangaza thai akwenda mutumeta kiri micemani ya thirikari na rira mbere iba mwingire obisine antu bawe bara bandiki ngwe ni babutirwe na ritoro group ne WhatsApp ira ya communicate monto yonde ya thirikari na rekire kwa funded. Why now MUTEMBEI kambuge my brother aja gwe menye mishoro kwa lakini ambuge tu oversight ize gwa tu gwitosheria ndu mubire na antu beta kugiba kwenda kwa gite kia gavana. There is no oversight. Ntono ofisi ya Kadhuri woni pa karite ndikuru ban rais ndikuruke ba wone batwira mbeshira shi euni oversight kuga mbeshisha shi yiringana uju ira shi yiringana uju wananchi otike borona itwonwe duruke ba evidence ya mbeshu sheja na mbeshu rito miriboi ilo tukamia they are serious currently currently utirondo ro mathabu ya jau ura kawira etagita na kantu akebera ura jakari nambi such things kwa thithio I think no tubathikire bwega. MUTEMBEI kambuge kawira mwangaza kira kuthithia ga prina psychology antu baba no kuigwa iwa retira era kiambi andika baruga uge mutumati jaka mishemni mwaka jumwe thaiga kwenda ku divert attention ya antu baba kimantu ya bakwaria baita kimantu ni jangi na bantu baba they have just fallen ibaraguire kigirone kiu no ntura kawira arenda abacera mucetho ju tukari orinde bagwita kuga mutumanga gitwa gitine agabutuma kathithia kawira ni mwarenda bakara bakithe giore kawira retaga tega gintu kiria bakuone gyo kiumbo mukimbese na antu baume very far away from tariki 18 abuga tariki 18 antu barigirwa mantu impeachment
ukateka pakaimenyera hizi nalipa tiko ya mantu impeachment na kinya karinga reo aitwa ya mantu ya mutuma na reitirwe pirone anga mutuma ngakathithwa mutuma akabutwa muntu romba buta mutuma ngoge ni MCS. It is true. Through impeachment Kawira Mwangaza atina power kabisa ya kuita mutuma ngogine kinya kurungika musara na mutuma nya Kawira kinya kurungika musara na arua ora mutuma geta the following day high court alike court tonda ashokira musara kuma una nde Kawira te cause court yon case why mutuma batiro ikoro musara of which te batio take a lot of time no kuona na of which nya court yuma etiumba gwitikaniria no kurungika musara of which court yu etiumba gwitikaniria kurungika musara no kutho te gwatenda a cabinet meeting te kuonania utegweta ngugine no deputy governor apart from what the cabinet meetings we nguginyere abatikyo bagitaga mimbi gombo Kawira Mwangaza ate mwarokiti ngugi lakini as long as mutumana ku report ngugine ka report ngugine ngara with cabinet meeting te kuonania ntegweta ngugine after all mutumo uti department ya sainirwa akwa Kawira Mwangaza ayirwe governor utina mandate and deputy governor utina any other protocol kana utina ngugi yegwita so ndikuona kuria gwita ngugine egitumi kingani kuba mutumaro ngiro mushara na hiya uri advice governor Kawira Mwangaza au kanika mutumaro ngiro mushara no ndo kugi siasa gakwithwa kidiragia honestly no ndo mbere matha hizi muntu ondera hizi mutuma iba kurwana Kawira Mwangaza Kawira Mwangaza na impeachment ni senate uti muntu tijio no kigwa kinyawe are kaka litigitine thua kotonda ovuchi no wenga fana no ntware gitine no ndo kotonda era ure yaugire Kawira na thikirwe o akuga na thikirwe mya gwintu gitagwa right ya mwananchi wonde na right ya kuthikirwa na Kawira ari kitene on the basis ati koti te kwenda haki yewe ya violated ikitumyo kuona na ndari kitene na ari gambari kitene kenda haki yewe ite violated lakini koti yona na alina makosa na process ya kumuita kitene ni justified Kawira akauma lakini dhaishi Kawira ari kitene on the basis ya kurigiria haki yewe itikaya violated na nkwenda kwira my brothers anya kana bangi bapa thuganagia mantu ya kisi Kawira uri meeting atabo kamono na ntekugo support Kawira inkwira wananchi bamenye uma difference ya Kawira Mwangaza na muntu wetu wa Gachagua witwa gitene Kawira na rwa keja witwa gitene kana keja for example keja gukua ni example koja na ntekuga u mutuma mtu ithinkia nwore ndi rukia gite imaka ni urongo automatically lakini igitarira kwa ina kidure kindiki a point i president na kwina Gachagua au nawe na kugamba kuriteni gitike u in case president yaende kuthwa atigitene kila durunde eti example gukua president yaende gukua that period dhurugi kuo inorende karira gitekirea antora bo baire bena tag of war inorende karira Gachagua rende karira kana ni kidore kindiki rende karira hapo ni kwa kuina crisis bombombira atire mtoro rende karira gitekiki ni speaker wa National Assembly speaker wa National Assembly abati ukara for 60 days after that we had elections through IMBC there was no IMBC in place who just speak indi kada gitekira for 60 days still kuina challenge nonto nduko 60 ikatira utina IMBC in place so crisis ile gitarerea iteo Meru County na gitimo kuona kinyako tirea yogire tariki 15 ya atiria tariki gatiria niki ikwenda kuita Meru mathukaneja kwena ate kwena agency ya kudhiria gambarira nonto rende utina crisis ya Meru in terms of gumbo kada gite ungia ateo nugwata that's what is happening so karinga na view ya mantio number 2 break why should muntu wengwe na maitia bunge ya seneti mwenge na makosa imwe yele ya thatu halafu koti ite ya mbera itakithia kiendelea garitendelea ari obisine tu nengero to me I beg to differ far away na mheshimiwa Karinga ni unto kulingana na unite isa crisis in Meru ni unto Mumeru wewe engwa the people pate kumba kuona services ni unto Kawira Mwangaza na ije kugurukumo go kindite ome kunge kwa kinya county ni deputy governor wawe ate kumba kwa assume bichi arungama auga woni na na aru ni governor Meru no to again kwena ondere ajoje kuga Kawira Mwangaza ethora ari obichine monka to dikire nteto ireko iji so onde na kuga atiri
it is wrong kinya koti yo yongo kwithirwa ikite Ameru for that wrong lakini of course nya koti weto tubone agent right of course yes wa certify to be agent yes. Na kinya ore yambiririe kuthikire gamba riu yambiririe kuthikire gamba uma tukiona i agent mantu ja tukuijiri ithatu kiumia lakini kuma au twambire kuona jakegerwa of which ja Mubiru nyani ngo inkuigwo gwa no nto ito kwera Kenya well let me leave that as that point but bugiatiri kare kigenda to the break kare kigenda to the break kare kigenda to the break kuga mantu ja delivery of service yes nduga there is no constitutional crisis yes that is true there is no constitutional crisis but there is a crisis no nto Mumeru power belongs to the people at the end of the day power era court gutumira indelegated kumakire antu power era kawira gutumira kwithura ari governor indelegated kumakire antu power era senate yatumira kuinga kawira Mwangaza ku impeach indelegated kumakire antu so antu baba ene ku delegate powers ira bate kuona services to me that is crisis enough never tere kwaso watelo to the break to choke nkoni bwatre mwaki bwende kada to ukikanya ka to the break to choka nkethira nkithoma antu miri ciaku na kinya witithia rwarero na mbere Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwite kuma magana jana na ja mirongo iri mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndini 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndini 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na Ameru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Highlands Group of Schools no skuru ya kiwango kiaguru ira iri na arimu bara moroto jao ni gutigira mwana ku ari na moritanu ja magiru jereza kamutetheria ntukone cianyu mene itu ibangite bokungana kire kurikiria mutaratara jo CBC na arimu betu ibaritanite kwa mwana wa kukithomo gikiega na kinyamo wega jangi kire ko curricular na kinya extracurricular activities itwezanaga ukamatikire arito betu na mandereba betu ibaritani kumenyera ana bwega njirene kire baraba gutonya JSS mweri jwa January 2025 itubadhuganiretie Highlands Group of Schools nitukubugwata ugenikire branch yetu ya Kinoru January 2025 chiomie ni untu uzukania bwa January butite na mbere ni untu bwante tonkuruki turiongire obisine chietu kana uturingire dimo kire 0796 349 859 kire Meru campus kana 0720 411 554 kire Timau campus. Highlands Group of Schools, better future for your child starts here. Kwa miaka nande ni tonanete biatho bego ikirwa thombe ni gukungwira rugendo ruthongi na romwanya rwa kithomo. Kwa miaka nande ni tuthondekete atalamu gukurukira otea, irasi, laboratory, nyumba cietu cia kurara, mishetho na bomono gikono kia Ritobari campus yetu. Leo ni ile siku. As we celebrate our graduation this year, we welcome all the graduates, parents, guardians, our visitors and all the stakeholders. Ni tariki 19 Disemba, campus Imperial College of Medical and Health Sciences, main campus Thika. Nontobo anteto nkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Aya, I'm not go TV stream. It's free. Hii Krisi, sherehe imejipa na Go TV Stream. Stay connected to enjoy Go TV Stream on the go. Visit gotv.stream to sign up and start streaming.
sherehe imejipa na Go TV Stream. Available to active subscribers. Go TV, love it. Vivi ya mantu mwanya na makedhaji ya kuja majani. Nikugura kungana hata kuona mundaji wa kuja majani joge kura ole antuku igweta. Iguatire kigina kumakiri msingi T-Farming Loan. Mukobo jwetu, jweja na kakanya kameheke na kuria kiri alimiba majani. Jole ni mubango jo mugaja kugwekira inya mwaka junde. Wina 3 times share multiplier. No wiguatire mukobo jojo kukurukira ngaranta kanata ito yaku. Yetu sako, tuteko gutetheri yake kulima majani. Guteithia gwako uturo bwaku watanira natukire rugendo rwa gwikuria kugia inya no limiburi na kiguni. Tuwete mbere kurumira mubango wa siasa utuburwari itana mbere kuandika maoni ya kwende mbere tathoma maoni karenga mbe yakiri we as you speak bethika lentore na thiri akiuma arukwo kiri thirikari nene but today na ringira yutan na chokere thirikari ne I don't know how but awire nerera Meru bawate thirikari ya Kenya Kwanza mbaru na bameka nyeri tengwe mithiko kagomba kwethira chokete thirikari ne menya babu former MCs bo mwata mbaru no wethira ongemenya more than you na impact ire omba kwethira kireta Meru mbere mumbuge mithika ro ngira bwega muno atika mithika ugire ka choka thirikari ne kerie antu batiki thirikari batikire thirikari ne responsible no ntugwe utumbuma gwa kanyomba yojura mbuma ndi benefitite kumithika na kumya bwega mano ntu muntu kaite thirikari ne miaka mingi na karitele MP na senator miaka mingi na kwirwa bwega ma ukethori in the opposition this time kutibua na nderi ya Meru atiri no ntibwa ringire thirikari ici kuri nyingi muno bukamikirira etereni na bobere babwe service na mithikari nturi inkumuthikite bwega muno auga antu bara beyite thirikari na thaici kabaite kuthukia thirikari nuga muntu kitenda wiri uroto Raila Odinga uno mwe uroto yete thirikari ne ya Kenya Kwanza kuthukia thirikari kenda batwe gutiko tikintu tukuona no ntukuma mithikari nturi akuma antu betu kinyatha yuka bara bayingi ukaboria mimbiinga muntu akamenya karabangi bara kaibombo menya ukamure minister wa ngirikache etagwatia batikwira ukaboria minister wa Ruje etagwatia na umite Meru bara bingi batikwira ukamuria minister wa bara na arua bara bingi batikwira no tubatiaragia lakini ukaya gutega ODM yoto nya thirikari ne ibo baratikire over kila kitu mtu wetu Hari Hassan Joho no ucokia biure be thirikari bila kumenya na bila tukumenya mtu wetu Wandai Opio Wandai bo bakwaria kila siku itukubona banga ngaditi ne bakia TV ne mtu wetu wa Mbandi ibo botinda kwaria ntuko cionde lakini antu betu bara badhuruke thirikari ya Kenya Kwanza thaici bakaija kawa mtumiromo uti muntu kwaria so amethika kuga kana kuga atiri thirikari niraire taken over ni ODM ibo bakwaria na uro kona bakiaria omiibo pa control kila kitu ndugia president no kana nije ka gutegemea rutero muno na rapa gweta ino president obatingata na rapa koringiro ampuno no thirikari no president yakothingata lakini intelligence ya Mount Kenya uti muntu gutina na batwe president yatikweja no ati obatingata no uti services bakuona kumbe thika is a very wise man ka kuona tuendelee miaka etigere 3 thirikari ne Kenya Kwanza gutigi ntu Meru bakona kuna ndikira kira kuga ni ati thirikari nine nkira Meru haki yao so akathetera kariba Meru ate areo me thirikari kinya uni tetera kariba Meru leo me thirikari na nte kuga methika areo akareo me thirikari ntuko menya about urabangi the future we siasa lakini wambi methika akuga atiri awire we aenda thaici ukara areo me thirikari lakini ate taira Meru areo me thirikari no ntu methika te muntu kawaida methika is not a man te muntu turomba kuga aria thirikari te kumuthikira thirikari ne kuigura kuga thai ndio kwina appointment shite kuthithwa na lot of reshuffle in the government ya Kenya ya Ruto ndio ministries inge ikari shafu na ntu bakanenkerwa ngugi ngoisha permanent secretaries uko lishira advertised na mbuga kumike kia kwambia ruju kiki mandi antu kwa banenkerwa ngugi nambi kumithikare ya kugorea
kakumakia thirikari abera Ameru tulio ni tuku expect kinya batwe turenkerwa haki yetu nonto Ameru ibaringire thirikari ici kure nyinge in fact the one number counties number 5 ke counties ya Kenya lesha ringite thirikari rito kure nyinge kwa tukubera barabara thirikari ne Ameru bareo ibadikirwe ibanenkerwa haki yao nonto ragwa nenkerwa haki yao Mutembei very soon batu tukathia revolution ya Ameru rero twakija Meru tukamwira utige tukuthiria Meru na Ameru kweli bakuona utige tubathire these 3 years miaka 3 eruto utige burumpo mba kuthiurukia metho mbona thirikari tu ekithiria antu betu kira kiro iko bate saki kubonya matharau na kubaringira etuma na kubanenkeria promises cio nukigwa. Are you saying Mithika atare thirikari ke those 2 years? Nduga Mithika na thirikari ne negitara wito na matunda ja agriculture iyo fertilizer yana mire nukigwa iyo kija mutu jone na mire egitara Mithika kawa tha ici karari na mbeca bwega majani jarari na mbeca bwega aturi wote byo Meru yonete ke thirikari na kwira rekana kansa anda sample wamburia performance ya Mithika rira thirikari ne ke party warungamirite nugwata Mutembei lakini nte kuga overall ki departments inge yoto kuwana ntu Mutembei nkwambia kuwa bwega ma tutije kinyiba obarungamite department iwinge kuma Mithika kuma thirikari ne amino tori bwa yakinya uti representative kinyo motwe nawe minister watu adhurirwe imuntu useless imuntu kinyote kumenya anything utobo the minister useless you cannot in this sense you cannot Mheshimiwa Kalenga you out of order. I withdraw that statement lakini with this sense atri tutukumenya ingwe mbiare akurita na tukumenya akaraga tutumenya no ba karaga nao tutumenya no atetaira atiko yeye kinyano kinyata Thanksgiving kinyata tanto para bange bampani ba wedai ba diga ba Thanksgiving right yes no anto baringe wampi lakini bantu Ameru tukarito kirio yeka tuteni ya thirikari ne egitara ke baki Mutembei adu tu akirete bono tu ina ministers bairi egitara ya Uhuru Kenyatta ito ina ministers bairi na egitara ruto utigento to kwa Mutembei utigento buru na tu Ameru ngo na kubera thirikari ici yego twika ito kuga utigento ina keburu na kinyanto abathuri Mutembei baba du itebia senator itebia MPs itebia ai kana biai pate kumenya kete urapa kupura na bikiti ya Meru kila bari ona ndiye igwe ya kudoya tomando to pusu bwana Mutembei some statements do not be said live on air ndena kugatiri ndena ask this garenga na kuthetra Mithika lenturi akiwa na ritire ngwewe right lakini thina cia Mithika ciumire na Meru exactly undi ndena kuria atiri gakarenga akurirwa o Mithika oju ari ministry ne no turonere antu bakianda na fertilizer ina maiga ndena kuga atiri tukenda kukarajeka you know you cannot take blame ya thirikari kiri muntu umwe ucoka ujuke credit kiri muntu ungi umwe ora tweraga Ruto igitarira la webe na Uhuru it is either you are part of government na tu twari baba na toimo supporter it is either you are part of government or completely out of government utiomba kwithirwa Mithika no mbete kurita ngugi ministry yewe at the same time Kalenga agitwira Ameru gutikionete kithirikari ya William Ruto na wakiuga ministry Mithika nionete Ameru services ndenda kuga atiri bwana Mutembei na mbitikiria bururu with all due respect mbere ma statement ira Mithika aritire ya kuga Ameru twi thirikari-ine na tubatere kurekeria antu bangi batonya thirikari-ine batwebia thirikari-ine I totally agree with it no tubatu thirikari Kenya kwanza katwamiringire kura na turame support 2027 ya Kenya tukarire 2027 na arua tu 2024 thirikari ya Kenya kwanza niyo thirikari ne President William Ruto no president yo Kenya I may not agree with him 100% but no president na gute president yo geto kadwa tu no monka turinge kura 2027 so provided no president wa Kenya pautu turi Ameru na antu bamuringirite kura tutibatere kuthwa batu tukimura tutibatere kuthwa batu tukirwaga nwe tutibatere nini we kuthwa tukirwaga na thirikari yawe tatu ana agree with Mithika lenturi but at the same time Ameru ituguitaji kuona tangible results these tangible results titeja na kuorotana titeja na kuambiria kuga ngore atikuita ngugewe angato na Kalenga arenda gwikira branke ntije ajumbe na antu baraba kalirite tena hata bathire Kalenga maybe no Kalenga ante kumenya kendra gakuino bo itanire nabo but kote antu bangi tu nabo thirikari ne bagutukukiria into bia thirikari apart from those people to athurire na turabanenkera responsibility I also agree
that Meru kinya bautu twenda kuona twina giti kingi kia minister na giti ki more influential, but then at the same time itupatari kutwa tuge appreciate that twina minister gwitwa Mureithi Eric, a guy, young guy, somebody very young. No Pedro Mheshimiwa Karinga barenda tu igwa twina mtu very powerful, which nyani ngwandenda twina mtu powerful no bange bakiaria akaragia, but kinya Mureithi agatwika kwite Eric agatwika kwite in a short period of time na ruathu rute kuraja kinya wa kethro that superior person bange bakiaria aragie no ntuna atarirwe tubatere kumwika jantu beto ba Meru tugetekanire ya Meru. You know, it doesn't mean that riria Meru bathuriri mithika izweni Meru athuriri tene twari na minister omwe mithika ari gitene twina minister omwe Eric ari gitene itubatere kumusupport ura tugaga mithika imwana wetu no mbithurante kwangiri nawe completely ru ari thirikari-ini, but then no tu mwana wetu antu bawo me bamurie kiuria uni kethora mwigikite, lakini tha iria gwatwika ngugite kuritika tutumba batu kusaidi na mtu tukumba kulita ngugi betekeria nkethiria mbuge atiri betekeria tu nkethiria mbuge atiri. The most unfortunate thing ire gukarika batu turi Meru ikutha batu turi Meru turaga batu twingwa gwetu, yani ti muntu ome uma ome ja kurwana bautwi ibautu turi Meru tutwarwira na mithikari turi ndauga uti uni ndarwaga nwe ndagura te bionze ndetekana iya no ebire athithagia, lakini ndaugaga na support no ntu mwana wetu but no Meru o mtura nije kwa no wambiririe kuga mithika ngaka upaka mabi angambi what mantu ya ta monga je tora jetere mithika umagitine na aro nukuwa Mheshimiwa Karinga ajojo arenda gwikira ajumbe bonde bara bathuri kuma Meru kuniene mwacho ka abatutumira hamwe I mistake to ithie batu ya Meru kuthura antu atwigikana antu babi baba kalirite ite monka 2027 tubatere kurwa tukibaeja support yonde ra tumba kenda kinya president akari na ari akari akamenya kantu baba ibaigi kingira udine, and with that tukona resource ciao, but the moment ba utu twingwe itutukurwa na antu betu I want to tell you for free kuti muntu kwa uma wameja kuza so betegere kuri okongela na MPs ninkwenda kaimenya myewa kana serta kana muntu wetu antu betu MPs betu onkugatiri bate kuthikiriro mwananchi akuga mwananchi bari bate kwenda sha hizi antu bariro baita simita bakatwika batene nkirwa ndawa bakiwani ngawandi mito kenda wa ndawa MPs betu bate kole mantu yasha kutonku gwake aria MPs betu barigire finance bill boga antu bakao bataxed MPs betu bataria kabaringera finance bill tiambie antu betu buge bate kwenda ndani MPs betu bataria mbere president wa au council ndani MPs betu wananchi betu bogira atiri bate kwenda kachagua engwa MPs betu na seneta wetu ibo benga kachagua na ndi mantu jara wananchi bate kwenda ijo MPs betu MPs betu ibo senators betu bokona bakienda ikitumyo kuona dokiuga atiri antu baba batudikire mwananchi uri akuga uraba kuthithia imanto ya bakuthia manto ya tena thina na ndiko nani ndita thina Mureithi minister guta Mureithi no ntimuje bwa gara kimbi kwa gito Mureithi Mutembei ni ndamona metho yakwa, lakini nkuga atiri utiumbo kana minister mieri ire ratu uti perform we expect you no to Meru nkuringira ampi utiumba ko substitute mire karentore na Mureithi utokumenyeka ke Mureithi no kumana kanu Lindas type kan Lindas kapa umaira utiumba kara kinyo dwa Lindas yapa umaira utiumba uteka kinyo to kinyo order please utiumba uteka kinyo to kwemote ya kinyo wewe TV ya yojo mieri wa dhurwa ugiyoni meta wa Mureithi yori minister wa noi minister no roji utiumba ko yakinya ke wewe TV kana kiweru FM uge yumbe tawa Mureithi yuri minister wa roji kori mtu taipie kariwe koti gitiki ukariritikia siasa gitiki minister is a political post tiki anda director wa ukaragana are ofisine kana waziri tia siasa ipo ndo mwake amene tiki ile mure gitiki waziri ikia siasa ni political seat. They are not politicians, they are civil servants. It doesn't matter gitiki kia waziri kitu mimi kuona mtu adula Mureithi ne ja twira ina ta kututhiria Meru na twirinda mwiri ko otwakira Meru na twire ni system mwiri ko tukithira Meru na twiri ni irrigation scheme mwiri ko turetira Meru nyina ko bakaimenya nda mwingi cia thimi naje ucu shofinda tuka itina naje ucu tutithira irua ku ni ja twirindia kuthithia otherwise batu tukamumiss na twambia kuria mithika rento re batu ina yetire. Okay, no ndo time Mheshimiwa Karinga inkuona batu teka confuse Meru nundu thaiti nao akugweta ki story wewe mantu ja maingi muno ndenda kugweta bumwa kibwa sha Meru
weta counties ingi ndira ugashani kulita ngugi ura mumiru ago expect kana ura mukenya ago expect kinyani ngo ibonete sha ina challenges kiri oni ndethugane maybe could be teething problems but weja Meru what is the reason as to why chibitari cha thirikari chionde ndene ya Meru gutikumba kwa mumiru services gukurukira kandi ya sha kana kandi ire anjero ya tungata ini onto county ya Meru guti chibitari kinyemwe ina ndawa cha kungana guti chibitari kinyemwe yomba kuweja na of course ni the neira tienderete kiri department yo gima bwa mwiri so kinyethera sha ina thina chiayo the real reason as to why mumiru atikumba kuona services kukurukira kandi ya sha it's simply because county government ya Meru neremi kuritithia department ya ugima bwa mwiri ngugira kubatirite na aro turi ariria KEMSA bene randuri almost 160 million iranduri aritumite betho abatikumba kwewa surprise tia ndawa na aro turi ariria ndagitari batayandiki bakungana chibitari chetu cha Meru kwina dispensaries nyingi ndene Meru chigo operate na nasi yo mwake you get to ask yourself nasi yojo no okethra akiandika naira akaeja na ndawa akeja 24/7 kenda antobeto pomba kuona utungata so the reason as to why SHA is not working in Meru te tukajukia tumi consolidate ya mwetu gaisha yo ngwa ina thina chionde it is true kwena tuthina turio na kinyani ngwanda kwa and my voice jamu Meru mbuga tuthina tu teething problems uchigesha ichibater kwa iron out kenda Meru na services ura batere but then county government ya Meru kinyoni batere kukucha socks chiayo nuntu Meru na kwenda kuona services na sometimes nuntu sha ni njeru antobeto pomba kuthugania I system wesha yo ngwa ina thina whereas weta some private hospitals ntekwenda ku mention in Meru I have seen people getting services ukurukira kandi eje te baba ingibo imbonete omwe baire batatu ku to TV ne nonkwire de chibitali fulani witoka tegena wone kai wotungata na kandi but itekanda ugwa thina chiasha isithiri something needs to be done lakini county yetu ya Meru the area is Meru atekwa na services na ithina chiao chigotoma the better for us. Conductor bariba gome batri wa musara. Now karinga tukirege mubango yo. Budio lonkete Meru bukira Meru bedre bena political party o kidamedika na yake mati kingwa o kidagashego na yake mati kingwa but kama kike nu kiambas yekara ya basket yenu yebo yo butethia bure antu kiumbe mugambi umira akaringa kireito umira akawa mugambi akengo kiamene utina wari so biama bibo kwenda Meru biyare ibiambi ka kudri private institution cha politicians bongo pedra bagona appointment ke thirikari Mutembei ndenda kuga kiama gitu kia ambas kiri mara kabisa no you are lying na Mutembei ndendo dikira Mutembei kuga I'm lying you have to listen to me also kiama gitu akina democracy in the sense that roko iwakia magi akirirwa utimuntu kwa mantu wake makiu omeke magi wagi kuite lakini roko iwakia mantu bakere mantu wake makiu na ndira ku example kinya ya yundi bara ina crisis yundi ibarenga marara ai secretary general wene etire na directoria batu kia magia tukia ambasi turengire bakire ito mulungi ingire ito mulungi tote muingire kia mena by the way nkwendo correct tabu kirito mulungi ka design kia mena neta lakini is a member of the party lakini babange barari kia mena bara bondi baingiro bondi na tariki 23 itu agitire mwe durano bekia ma Nairobi 68 hotel na to adhurwa onda adhwande director of elections that do not be gazetted munene waidhurano nadi muntu ina atwaririo yes ndiri watire babu butega zeto because gwikirwo court right ngiria nkwire mutembi na rime o antu ibere wo sheria batwi court ile nekanire onda ya batwi to dithurano it was tribunal is a very low court kija kiama yekitu karatu kiama ikadikira magamba yarema muntu igware agitete kama muntu atikenete hageta tu higher court batu twetire high court tugita high court yuga antoro ponde bakaiti itiba ituitene nontu maromba ya twarombete batu turi ene kiama tugite itwewe kanya tudurane high court yetu itikirete nbuka durane yo tukudurana muntu muge eta tukuduna twari mantu idono tariki 23 muntu eta koti eta tribunal ndo twanjire nkuno muntu eta tribunal ugatiri antu bau bakangazetwa ankwenda gukwira Mutembei kethira netire kana teta kutigi nduki umbori ya batu twangazete batu kira twaria tutafa returns cia deliberations cia mushemanio na Mutembei ni dawo gwashua before the end of this week which is beginning tomorrow
kimeki kikamberia ruju Mutembei batu tukora twinga zetent na Mutembei kinyatha aici bado tuli ofisi na itwenderete na mantu yetu last week immediately tukuthia NDC itwashemanirie members baba adure 15 of us itwashemanirie na ituku progress na mantu yetu ya kiama kutigi ndu kyombo turigire thai go progress na ketho no igiro kirito bakenira barwajire barauga gatiri atushomie ni twithe tuthire bagamba jaja no ntuniki bari out of office mbere bagamba bari in the office thai bari out of office. They are not officials. Officials bakiama no kwaria thaici. Bodi mantu akiama. Okay. No kuri mantu akiama okoria haurerio mukainenyi. Okoria rwaji muendia. Oria karinga. Oria mugambi manyara. Oi papa thuri. Oria kairo magambo. No kigwa. Mantu bangi watiro kiporia no nturi. Papa pita bote mbushi. Mantu akiama. Kemagia tukirimara na ndira kuwa mugambi manyara. No secretary general okiama. Na no akiwe no authority ya kwaria on behalf of other people. Bo bangi woto barwaji, pakito murongi, wako mbali sana. Mtu aradi passion. Tafadhali, that second story kie bwana Kaime, yes please. Uninde mumemba wa mbasi na kwenda kudoro ki issues tia mbasi. Batibuge kule op mheshimiwa Karenga na timu yao kuona bagitwatiria. Kote there is no glory. Kile bautu nyameru kwetha twina biama 70 biama ore okira agokira na kiama kiawe. Well, betekiria point ni yako. Kenda twewe shima ya Meru itukuhitaji gukarande guru methene mwe twaranirie twitikanirie bautu ya Meru maximum of 2 parties Ameru turali behind those parties. The moment tuketha twina biama everyone konera na kiama uri onge konera na kiama we lose credibility ya biama as a people. Na at the end of the day, especially kiama kiki ambas gitu mtu kona jeka kiama ki entity ya individuals. Ngona washwa my brother. No ntona contest aki mwana siasa ya uni no kumwashwa na tonye kiamene kiambas. Atonye kiamene kiambas. Uni nkamikishwa nenda direct of elections. Nkamwa tikiti. Na contest tikiti. Nani ndenda kiama kina democratic kiama kwa kwenye tikiti. Kiama getu kama support kina materials na resources nekishua mutano ko mutano mwega muno otonya kiamene mantu yete bwega nampera kumwera kiama getu kiambas ni open na kinya wende yako ile mantu yetu ya mega toka consider mantu ya mimi kumenkira mheshimiwa Karenga tu consolidate biama bya Meru twina biama specific kiama kimwe maximum bire Ameru bombe kurali behind biama biu na tukethwa twina inya ya kunegotiate. Thank you very much. Thank you Kaime na tupo kona kanya. Thank you mheshimiwa Karenga na tupo kona kanya kuyagiri mubango ya roho siasa tukwarwa ri. Na thank you very much kire barabo ndebe dara kire mubango ya roho siasa ndibura kidate babu tuthia twina mubango yo. It has been done and dusted. Thank you very much.